kimwe mu bintu bigaragara ahantu hose. N'abantu bo muri Bibiliya bagaragaje urukundo nk'urwo tubona hagati y'umusore n'inkumi cyangwa se umugabo n'umugore. Muri Bibiliya hari inkuru z'urukundo zambukiranya ibihe zerekana ko urukundo nyarwo atari amarangamutima gusa, ahubwo ari ukwizerana, kubaha no guharanira icyiza cy'undi. Ni inkuru zidutoza ko urukundo rutangira mu buryo bworoshye ariko rugakura rukagera ku bigeragezo bikomeye cyangwa se rugahura n'ibigeragezo bikomeye. Rimwe na rimwe rugakomera ndetse rimwe na rimwe rugakoma mu nkokora, ariko byose bikaba isomo rigaruka buri munsi ko urukundo nyarwo rugomba gushingira ku Mana. Uyu munsi niyo mpamvu rero tujye kugaruka ku nkundo 5 z'abantu bakundanye muri Bibiliya. Benshi bazi ko nta barimo, ariko barimo. Uwa mbere ni Isaka na Rebeka. Isaka na Rebeka aba barakundanye. Urukundo rwabo rwari rwarateguwe n'Imana binyuze kuri Aburahamu n'umugaragu we. Rebeka yakunze Isaka kandi Isaka aramukunda cyane. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Yakobo na Rasheli. Yakobo yakoze imyaka 14 yose kubera urukundo rukomeye yakundaga Rasheli. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga Bowazi na Rusi. Aba nabo barakundanye cyane. Urukundo rwuzuye kubahana n'icyubahiro byaranze urukundo rwabo, ariko byarangiye bashyingiranwe ndetse bakomokaho umuryango wa Dawidi na Yesu. Ku mwanya wa kane tuhasanga Salomoni na Sulamiti. Aba nabo barakundanye. Tuzi indirimbo ya Salomo. Igitabo cyose cy'indirimbo ya Salomo ni indirimbo y'urukundo hagati y'umusore n'inkumi. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga Yosefu na Mariya. Nubwo bagize ibigeragezo bikomeye, Mariya akaba umubyeyi w'umwana w'Imana, Yosefu yakunze Mariya kandi ntiyamuta. Izi ni inkundo dusanga muri Bibiliya 5. Ariko se ubundi izi nkundo zaba bombi zatangiye zite? Zaterwaga n'iki? Reka duhere ku rukundo rwa mbere. Isaka na Rebeka. Urukundo rwabo rutangira, Rebeka yahuriye n'umugaragu wa Aburahamu ku iriba. Atumwe gushakira Isaka umugore, yagaragaje umutima wo gufasha no kugira neza. Ibi byose Rebeka yarabibonaga. Amaherezo y'urukundo rwabo, Isaka yaramukunze cyane, Rebeka amubera umugore ukomeye mu rugo. Nyuma baza kugirana ibibazo byo mu muryango. Naho urukundo rwa kabiri rwa Yakobo na Rasheli rutangira, Yakobo nawe yahuriye na Rasheli ku iriba. Akimubona aramukunda, yemeye gukora imyaka 7 ngo amushyingirwe, ariko bamuhaye Leya. Yakobo yemeye gukora indi myaka 7 ngo abone Rasheli. Amaherezo y'urukundo rwabo, Yakobo yabanye na Rasheli amukunda cyane, ariko Rasheli yaje gupfa bamaze kubyarana na Benjamini. Urupfu rwe rwabaye agahinda gakomeye kuri Yakobo. Urukundo rwa gatatu dusanga muri Bibiliya ni Bowazi na Rusi. Abangaba urukundo rwabo rutangira, Rusi yari umukobwa w'umunyamahanga waje kuba mu murimo wa Bowazi kuko yakundaga sogokuru w'umugabo we Nawomi. Bowazi amukundira kwicisha bugufi no kwitangira umuryango. Amaherezo y'urukundo rw'aba bombi, Bowazi yashyingiranwe na Rusi, bakomokaho urubyaro rwiza rwavuyemo Dawidi ndetse na Yesu avukana nabo mu nzira y'ubwoko. Urukundo rwa kane ni urwa Salomoni na Sulamiti. Uko rwatangiye ni indirimbo y'urukundo hagati y'umusore n'inkumi, buzuye amagambo y'urukundo, ibisingizo n'ubwuzu. Urukundo rwabo rwarakomeje, ariko ku maherezo Bibiliya ntisobanura neza amaherezo y'urukundo rwabo, ariko igitabo gisigara ari icyigisho cy'uko urukundo rugomba gushingira ku byishimo, ubwitange n'ukwizera. Urukundo rwa gatanu ni urukundo rwa Yosefu na Mariya. Uru rukundo rutangira, bari basezeranye kubana nk'umugabo n'umugore. Yosefu yumvise ko Mariya atwite, ntiyumva neza uko byagenze. Yari yiteguye kumusezerera rwihishwa. Gusa ku maherezo y'urukundo rwabo, Imana yamubwiye mu nzozi ko Mariya atwite umwana w'Imana. Yosefu yakomeje kumukunda, amwitaho kugeza Mariya abyaye Yesu. Izi nkuru zose zituruka muri Bibiliya, ziduha ishusho imwe, rutangira mu buryo bworoheje, rugahura n'ibigeragezo, ariko rukagera ku ntsinzi iyo rushingiye ku Mana.
Mu rukundo rw'umusore n'inkumi ntibiba ari amarangamutima gusa, ahubwo no kwizerana, kubahana no guharanira icyiza cy'undi. Uyu munsi burya nawe ushobora kugira urukundo nk'uru, urwo Imana iba hagati, rukaba urw'ukuri, rukagira agaciro ndetse rukaramba. Reka mbashimire cyane. Iyi ni NEP Official TV. Reka mbasabe dukomeze kugenda tubana, gukora subscribe, share ndetse na comment. Izi nkuru z'urukundo, urukundo rwubaka, zose uzajya uzisanga kuri NEP Official TV. Ndabashimiye cyane, twongere dukomeze duhure mu zindi nkuru nk'izi.